perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ati dufite intwaro za nucleaire zaturitsa isi inshuro 150. Trump yagaragaje ubuhanganye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump mu minsi iri imbere ibi byose yabivuze ashingiye ku bintu bibiri. Icyambere arabishingira ku kuba yarabonye Uburusiya bugaragaza igisasu cya kirimbuzi kihambaye cyane. Sibyo? Arabishingira ku kuba ku Bushinwa no ku Bushinwa yego. Ubushinwa nimwabonye imyeruka gisirikare yayo? Nimwabonye ukuntu yari irenze. Yagaragaje n'intwaro zirenze cyane za intwaro za hatari zigatungura abantu. Yego. Perezida wa Korea y'Amajyaruguru ntiyarahari. Nawe ubwe yaratangaje ahubwo yego ko afite intwaro ndetse bakanavuga abagabo batatu harimo perezida w'Uburusiya, w'Ubushinwa na Korea y'Amajyaruguru. Ikindi make n'utahiwe. Oya reka nkubwira ikindi Irani iri kugaragaza ko igiye kuvugurura ibyayo kandi Irani ifite umubano utari mwiza na Israel kandi Israel ikaba inshuti na Amerika. Urakumva? Ahubwo wa mugabo we ugiye kugaragaza iki wo? Ibyo afite nyine. Hoya ibyo bintu nibyo byagarajwe muri 92 ageze bwo beruka kubigaragaza kuronshinga ibitwaro byabo. None se umundi yavuze ko agiye mwitangazo uza kusomura byumva yavuze ko agiye gufata bya bindi bagaragaje ngo bakongera bakabipima bakareba ko bitashaje nta gice agiye kugaragaza kandi Ubushinwa bwagaraje ibishyashya. Ibyo bakoze ni bishya byo muri imyaka ya vuba wenda bongeye kuronshinga muri 2025 birumvikana. Hari hashize imyaka 30 nta gisasu bagaragaza. Ariko nyine iyo myaka 30 yose barakigaragaje. Ariko ntabwo yavuze ko agiye kuzana igishyashya. Yavuze ngo bagiye gufata ibyabo bitazasaza ngo nawe ngo yerekane ibyo bitazasaza bibitse gutyo gusa. Kuko hashize imyaka 30 baherukaga kugira ibyo bagaragaza muri 92. Ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aho yavuze ko iki gihugu gifite intwaro za nucleaire nyinshi ku buryo zishobora guturitsa isi inshuro 150. Rero akwiriye kuzisuzuma kugira ngo bakomeze bagire ubwishongore ku butaka bwabo. Ni ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na CBS News. Yari rero yabajijwe impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza kongera gusuzuma intwaro zayo za nucleaire nyuma y'imyaka 30. Trump yasubije agira ati kubera ko dukwiriye kureba ko zikora. Impamvu rero nuko nubundi n'ibindi bihugu bizigira bihora bizisuzuma. Ni twebwe twenyine tutajya tuzisuzuma kandi ntabwo dushaka ko tuguma turi igihugu kidasuzuma izi ntwaro zacu. Mu 1992 nibwo Amerika yaherukaga gusuzuma intwaro za nucleaire zayo ndetse no kongera gusubukura ibyo bikorwa n'ubundi biteganyijwe ko bishobora kwitwara amafaranga menshi cyane kuko minisitiri ushinzwe ingufu muri Amerika Chris Wright aho yavuze ko ubu ngubu gusuzuma izi ntwaro nta ngaruka zikomeye bizagira kubera ko batazazisuzuma bigaturitsa mu buryo nyine bazituritsa mu buryo busanzwe. Hari uburyo bwihariye bazazituritsamo. Gusa Trump yagiye yumvikana kenshi cyane anenga ibihugu birimo Uburusiya, Ubushinwa kugerageza intwaro za nucleaire rwihishwa. Rero icyakora ibi bihugu byarabihakanye kuko nk'Uburusiya bwavuze ko buheruka gusuzuma intwaro zayo mu 1990 mu gihe Ubushinwa bwo bwagaragaje ko biherutse gusuzuma intwaro zayo mu 1996. Rero ubushakashatsi bwagaragaje ko bwanakozwe kandi na Stockholm rero International Peace Research Institute bwagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite intwaro za nucleaire ibihumbi 5,177 aho Uburusiya bwo bufite ibihumbi 5,459 mu gihe Ubushinwa byitezwe ko buzagera kuzingana n'igihumbi 500
mu mwaka wa 2035. Richard Drax ubusumbane uri kubwumva? no kuvuga ngo byanze bikunze bagomba gukoresha buryo ki bagaragaza imbaraga za Amerika mu gihe babona hari ibindi bihugu birimo biragaragaza, kuko urumva ntago yabigaragaje kuko bari bafite gahunda. Bavuze ngo natwe tugomba kugaragaza intwaro zacu nk'ibindi bihugu, ntago ari twe tugomba gusigara. Urumva ntago yabikoze kuko iyo gahunda yari hari, ahubwo yabikoze kugira ngo nawe agaragaze ko ahari gusa. Nta ntwaro cyashya bagiye kuronshinga, nta gitwaro cya kirimbuzi gihari, no gufata zari zihari zakozwe kera bakongera bakazigaragaza. Cyambere uko zituritsa se Erega ntagafate we ijambo rye, ntagafate ibintu mu myaka 30 zaronshizwe icyo gihe ngo avuge ko arizo zaturitse. Of course izaronshizwe muri iyo myaka ishize, nuko nazo nyine arizo zigezwe. Muri make agiye kugerageza izakozwe izo muri icyo gihe arebe ko zigikora. Umuntu se bamenya gute niba zigikora? None se barazirasa wenda bazazipima barebe, ariko n'ubundi byanze bikunze Uburusiya buzamurusha kuko harimo intera. Umwihariko warwo Ubushinwa se bugiye kugera ku 1535. wumve ngo hari cyangwa izo Amerika izagerageza harimo n'iki ntacyo. Ariko Trump umubonote ahangaha iyo habamo ikindi gitwaro cya kirimbuzi gihambaye, ndebera iki kintu barakire akona nakasa mutwe. Ariko iyo hano habamo indi ntwaro nshya, Trump se ariko bari kuvuga urya, yari kubivuga iri hanze ariko yigaragaza ibintu Amerika ihugiyemo. Ntago harimo gukora ibitwaro bishyashya. Yiwe yigize umuntu ushaka guhagarika intambara z'isi yose. Igisirikare cye ntago tuzibanga duhishiye, ariko yaba hari igitwaro cya kirimbuzi kiri gutegurwa, ntago bari gutegura kuronshinga vuba. Reka dutegereze, wenda wasanga nubwo dusanzwe tuzi ko ari umuntu uhita uvuga akabishyira hanze, wasanga yahisemo kubigira ibanga ngo bizatungurane. Ariko iyo kiba gihari kuri Trump yaba yabitangaje avuga ati mwitege natwe tugiye kugaragaza. Ariko yavuze ati hari zo twaragaragaje mu myaka 30 ishize, reka twongere tuzigire turebe ko zikora, sitwe two gusigara. Nta rindi banga rikomeye ririmo hariya. Richard Drax nabonye Kiliziya Gatolika yemeje ko Mariya cyangwa se Bikira Mariya atafashije Yezu gucungura abantu, cyangwa se gukiza abantu. Uyu byatangajwe n'ubuyobozi bukuru bwa Kiliziya Gatolika ku isi bukorera i Vatican ejo tariki ya 4 Ugushyingo 2025, aho bwibu rero bwakebuye abakristo bizera ko Bikira Mariya yafashije Yezu Yesu gucungura abari mu isi. Iteka rero ryemejwe n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Leo wa 14 rivuga ko Yesu ashobora kuba yari nyine yaragiye amagambo y'ubwenge nyina, yaragiye akura amagambo y'ubwenge kuri nyina Mariya rero, ariko ko bidasobanuye ko yamufashije gucungura abantu mu gihe bari bagiye kurimbuka. Iteka rigira riti ntibyaba bikwiye gukoresha ijambo uwafashije gucungura. Iri jambo ryateza urujijo mu badahuriza ako kuri kw'abizera b'abakristo, kuko iri teka rishobora guteza impaka ndende mu bayoboke ba Kiliziya Gatolika barenga 1,400,000, ndetse kandi kuko bamwe mu bashumba bemezaga ko Bikira Mariya yagize uruhare mu gucungura abantu. Hashize igihe kinini cyane abahanga muri Kiliziya Gatolika n'abandi bakristo bari muri rusange bajya impaka cyane ku ngingo yo kuba Mariya nyina w'Imana yarafashije Yezu gucungura umuntu. Papa Yohani wa kabiri, Papa Paulo Yohani wa kabiri rero wayoboye Kiliziya Gatolika kuva mu 1978 kugera mu 2005, we rero yabanje kwemeza ko Bikira Mariya yafashije Yezu gucungura abantu, ariko ko rero byagize ariko byaje kugera mu 1990 niyongera kubivuga kubera ko Vatican yaratangiye kubishidikanyaho. Papa Francis wayoboye Kiliziya Gatolika
kuva mu 2013 kugera mu 2025 muri Mata ndetse mu 2019 we yagaragaje ko kwemera ko Mariya yafashije Yezu gucungura isi ari ubusazi kuko Mariya ntiyigeze agira ubwo bushake. Icyo gihe rero Kiliziya Gatolika n'ubundi ubu ngubu yemera ko mu iteka yasohoye ryasohotse tariki ya 4 Ugushyingo uyu mwaka wa 2025 rero ryemeza ko Mariya yabaye ihuriro ry'Imana n'ikiremwa muntu kubera ko yabyaye Yezu ndetse afungurira n'abantu amarembo y'agakiza, ariko ngo ntabwo yeze agira uruhare mu gufasha Yezu mu gucungura umuntu cyangwa se mu gukiza umuntu nk'uko byagiye mu iteka. Rero ryemejwe n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14. Yego kayunguko, ariko si nibyo gusa kandi babihari erega ni iteka nyine impamvu nanikirije ni iteka rya Papa kandi umuntu remere nta kintu rirenzwa reka ntacyo ese dutere comment gusa bire ntago ari byo dukoze kosa ribi rikomeye cyane, ahubwo ni iteka nyine nuko bimeze. Utabyumvishe aratwandikira twongere turimusubiremo cyangwa timusubiremo rwose cyangwa agiye kureba aho ryanditse rwose ayatwandikire tumubwira hari kure ni domanizo birumvikana cyane. Gusa tudatinze n'ubundi Loni yasabye ko hahagarikwa iyoherezwa ry'intwaro muri Sudani. Nuvuga ko ibundi ntambara yo muri Sudani nayo ikomeje maze imyaka we beze guteza ikibazo. Imana ibarebe neza. Gusa dufiteyo ingabo kugarura amahoro rwose, uretse ko wenda zitangana n'iziri muri ntuza muri kiriya gihugu zi. Rero umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatangaje ko intambara imaze imyaka 2 muri Sudani irushaho gukomera uko iminsi isimburana, nyamara hari miliyoni z'abantu bicirwa n'inzara muri kino gihugu. Guterres rero ubwo yari mu nama mpuzamahanga y'iterambere yateranye muri Qatar yavuze ko kuva abarwanyi ba Rapid Support Forces bafashta umujyi wa Fisher rero byatumye ibihumbi by'abaturage bibura gitabara. Ibi kandi yabigarutseho n'ubundi ubwo yagira ati ibihumbi n'ibihumbi by'abasivile bagoteweyo, abantu rero bari kwicwa cyane n'ibibazo by'imirire, ibyorezo ndetse n'urugomo, kandi turi gukomeza kumva ibikorwa byo kubatabariza. Amategeko mpuzamahanga rero agenga ibikorwa by'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu yavuze ko nyuma y'uko umutwe wa RSF birumvikana ufashe umujyi wa Fisher rero humvikanye ubwicanyi bwakorewe abantu 150 bari mu bitaro, nubwo kandi n'ubundi bibasiye abantu mu bwoko bumwe, abandi rero basambanywa ku gahato. Guterres avuga ko kugira ngo intambara muri Sudani ihagarare bisaba ko habaho ubufatanye bw'umuryango mpuzamahanga. Intambara hagati y'ingabo za leta ya Sudani ndetse n'iz'uyu mutwe wa RSF rero yatangiye muri Mata 2023. Leta rero ya Sudani ivuga ko abamaze kugwa mu mirwano barenga ibihumbi 150 mu gihe abarenga miliyoni 13 bavuye mu byabo. Loni rero yasabye ko hakubirwa iyoherezwa ry'intwaro muri Sudani kuko umunyamabanga mukuru wa Loni nyine Antonio Guterres yatangaje ko intambara imaze imyaka 2 muri Sudani irushaho gukomera uko iminsi isimburana, nyamara hari miliyoni z'abantu bicirwa n'inzara muri kino gihugu. Rero Rapid Support Forces bakomeje kurwana n'ingabo za leta, birumvikana rero ni intambara isa nkaho maze imyaka 2 guhoshwa bikomeza kuba ingorabahizi. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yavuze ko hagomba guhagarikwa intambara rero muri Sudani, ariko bagakumira intwaro zinjira muri kino gihugu.
wenda bishobora kuzafasha ariko ni bimwe mu bikorwa kugira ngo hagenzurwe uburyo wenda iriya ntambara ishobora guhagarara ariko bigirwamo uruhare cyane na Rapid Support Force kuko ni umutwe wazengereje kiriya gice cyane kandi ufite imbaraga. Ubwo rero bishobora kuzatuma abantu wenda bagabanura uburyo bwo kuba bakomeza kurwana ariko umutwe wo ufite ibindi bicukuramo intwaro. Yego. Kandi ntago nibajya guhagarika intwaro zijyara ntago bizaba bihagaritse n'intwaro zose zajyaga muri Rapid Support Force kuko yo bafite uburyo bo bakoramo ibintu byabo kandi ntushobora kubona uburyo ubacungamo kuko nyine ni umutwe wigenga. Bafite izindi mbaraga bakura hanze ku buryo bibemerera guhatana nabo. Biragoye rero ko bazabashobora ariko byanze bikunze bazareba uko bigenda